Sezai Bey hoş geldiniz öncelikle. Bixêr hatin berê Sezayê. Tören diyelim. Merasîma îro çawa birêva çû hûn hest bi çi dikin? Çok önemli bir törendi. Merasîmeka gelekî girîng bû û hestiyar bû. Her şeyiyle bi her awayî rojeka girîng bû îro ji bo me û em bi hev re hemû rojeka dîrokî şopand. Hesteka gelek cuda ku mirov îro li vê derê be û li vê derê viyan tiştan bijî û peyameka gelek girîng hate dayîn ji bo raya giştiya hemû cîhanê û ji îro û pê ve ji bo aştiya Kurdan û bi taybetî li hem li Tirkiye hem ji li rojhilata navîn ji bo mayîndebûna aştiyê û davînkirina aramiya li herêmê rojeka girîng me dît. Ez hêvî dikim ku ev hemû gelê Kurd û hemû Kurdên li çar parçeyê Kurdistanê ew hêviya wan geş bibe û bicî were û piştî wê jî rojên gelekî baş bin. Ti hevdîtineka we bi gerî را چه بو پشتی کوچک هاتا شوتاندن اون بارا آخفین نه ام بوان را نه آخفین و ام نزدیک وان نبون به وی آوایی تشتک چه نبون چوا که هاتا بو ارگانیزه کردن و ریک خستن و همو پیواجه و به وی آوایی بریواچود برنامه داشت بر که تشتکی و ها نبون پشتی ویجی چه هفدیتنک آن آخفتنک چه نبون جه حکومت یان جو وزارتان یان جو وزارت که یان جی میتک جمیته تنونر لوی داره هبون بقاسی مدید کس نبون ل نپکان کم کسی جی استخبارات ناس بکن ل ت برپرسکی فرمی دولت لوی داره تنبون جیرو پیداوید چب با و دوی چب کرن دوی جیرو پیدا ده حکومت چه پنگاوان باوجه یعنی حکومت آن دم پارتی ده چه پنگاوان باوجن نها مسئله کردان دا جبو چاره سرکریا دموکراتیک اف پنگاو هات نافتن و جبو چاره سرکرنا برای دموکراتیک دوی کنک پنگاو بنافتن چاره سرکرنا پرسا کرد چاره سرکرنا پرسکریا دموکراسیا ترکیه جبو و تشتیج دوی آستانگین لپیش چاره سریع دموکراتیک بین را کرن گلک آستانگ هنه دویش بوی وان را کرن آستانگیان دوی هنک یاسا بین گوهرتن و پنگا و یکم دوی کمیسیونا لپارلمنتوی بی آوا کرن و دست به خبات نخواه بکن و بو وان خباتان جی یاساین کو پیوست بین کرن جبور ریل بر گوهرتنا دستور بی وکرن و گاون دموکراتیک دوید ناو و کمیسیونه دا بین آوتن و دمل دست دوی افتشت بین کرن جبر کو داخویانی ایرو دا هاتا گوتن کو پشتی کو بسی هوزات او تکست خواند او هفوکا کو گوت براستی پیوستی بچه هیا و دوی هنگ گاف بین آوتن با آوه کی زلال هاتن را گهاندن لپارلمنتوی جی ارکا پارلمنتوی جنها اوه که گاوین پیوست باویجه بری که پارلمنتو بگرتن حتی 2 هفته ده پارلمنتو وره گرتن دوی او پین گاف بین آوتن دما که پارلمنتو بگرتن جی اف کمیسیون دوی کار بکه او رشنویس کن یاسایان اف کمیسیون هاوینی جی دما پارلمانتوی گرتی بجی باوجه و دوینا وردا جی دوی مروف جواکی هم بده که پشگیریا و پیواجوه بکه و لسر یک نرینه کم بکه دوی چارچوه دا پارتیا مکار دیکه جوینن ما بردوام لحر درا ترکیه و جبلی وای ام لسر را گشتیا ناف دولتی جی کار دکن اف هاوینا گلکی گرینگه جبور را کرنا آستانگین لپش چاره سریع دموکراتیک ده هیا مکا بلازبک پیواجوه چک دانینه ده کنگه بدایی با دیروک اک دیاره نها چه دیروک اک نه دیاره اف دیروک ده چاوا دیار بده گشدان اندناف سیاست و دناف حقوق ده بل دیار ببین او پنگاف چقدر زود بین آفتن اف دیروک جدیل گر وای لگل وای پیش و بچه
önemli. Le pengava giring ya îro bi kuçek hatin danîn de warin de da ku pengav bena avitin de ev pêvajo bilez pêşva biçe. Komisyonun toplantısı. Divê heftiya bê eger heye ku komisyon bicive Komisyon için bir çağrı olacaktır diye bank düşünüyorum. heye ku heftiya bê komisyon kom bibe parlamento roja sêşemê girtiye roja çarşemê komisyon parlamento ve dibe û çawa ve be de banka komisyonê bêkirin em spasiya wetkin her hebin. Ben teşekkür ediyorum. Ez spasiya wetkin bi vê bonayê dolayı ji bo mazûvaniya wan û rêxistina vê organîzeyê ez spasiya rêveberiya herêmê dikim û bi rastî xebateka gelek hêja û girîng bû em spas dikin.